Šta smo mi? Maci! Aha, kad skočimo, ajde. Sve tri, ajde. Čekaj, ćeš ti kamo jebati. Ne može to tako, brate. Ajde, da skačemo ome, tri. Znači, devojke žele biti u vlogu, sad ću ja učiniti to sa one magičnom spojom. Čekaj. Mene molim te što ima, I evo nas ovdje u Beogradu, stigli smo. Danas snimamo vlog ovdje i sutra smo ovdje. Tako da tu su sa mnom Vrle i Barać kao što ste vidjeli. Jeste, tu sam već stekao sam iskustvo. Brate, ali izbaciš ovako sisu, brate, svi te kupe, brate. Bilo ko, neko! Kerovi, dujte ući, Znači, stigli smo na prvo mjesto, sad čekamo da nas pokupe drugari. I onda idemo na... ne znam, negdje idemo, brate. Mi samo njih pratimo. Idemo u Ludicu. Hvala sarme za riči. Sito bili sarme ili... Malaka, pedera. Fotis. Ha? Yes. Papagaj. Popara. 42. Pred Aqua Park i sve. Ti ni... za tebi ne mogu dopušiti šta. Koliko ima sati, Barac? 22. Šta zdaj sam? Našli smo se sa ekipom sa kampa. Bleli, bili na soku. I smo rešili, pošto Vratović je otišao da spava, nas trojica smo rešili da idemo upadamo peške, znači idemo peške do Ade, tamo je taj 18. i upadamo na 18. ili barem da upoznamo neke devojčice, barem nešto, pošto Barać traži devojčicu. Šalim se. Jako da sam se kupao. Kako ljudi pije. Beži. Devojke koji će budu u vlogu, sad ću da se stvorim ovako. Pa sad. Jedan. To je to. Idemo drugo. Pa. Idemo treći. Na stola! Sad se budite, a? Ću izažeti za kuću, pošto mi je kuća udaljena jedno par kilometara. Novi YouTuber je tu. Ona zna taj vlog život! Hvala. Ti i dalja. Ala, to ne ide, da zbog tebe Pijanog me vide. Ok, sad smo sami negde u Beogradu. Celu noć kao beskućnici u Beogradu. I šta radim, bro? Svanulo je, uspjeli smo cijelu noć, izdržali, cijelu noć smo bili na ulicama grada. Tu je još pravo. Jesi da imaš pravo? Ne, ovdje je taj bro, ovdje. Ili imaš pravo? Ovdje je. Sigurno? Ili ono tamo. Pa je. Sad je 6 sati. Vremena mi je da spavamo. Slika na Instagramu pada. Vidimo se sutra. Tu, brate. Sigurno?
I svaka je na tebe ličila. Sav moj svet smo sreću ti i ja. Tašora. Bravo to. Jebim mu dete, jebim mu miša, prolazimo ovdje, a tamo bata piša, bata ga baca, bata sada šora, šta da radi kad bata mora, jer bolit će ga bubreg ako ne šora odmah, zato za njega ide ova strofa i prolazi neka cipara dobra, šta je sa okom, što je tako modra. Ćao, brate. Ćeš uopće nam neko jebati mater, nema veze. Kao ne... Kao, aj vratu, ću uraditi njemu to isto, znaš, kaži mu isto, ispričaj mu to isto. Si spreman? Koliko? Čibe ne. Ajde, Srbija ne. Kurtanizim. Mamo, treba ga pa. Da li moguće, brate? Bravo. A dobro, slobodno završi se. Sad si zelen. Ajde sad farbaj svoju kosu. Farba već. Gledajmo drugu. I ugubi prco, brate. Kaže, kažeš, brate. Dobro pomagao s ove matematiku. Dok nije prošlo tvoj Nije, znanje. još nije prošlo moj. Koji si ti razred, Sofija? Koji si razred? Završila sam četvrti, sad ću peti. Dobro, Moj to je nivo to. je negde tu. Prošlo je njegov nivo, prošlo je. Moj nivo je negde do 7. 8. To si još... Ne redi si za džabe da mogu. Marije, sigurnosni pojas, znaš me, za glavu. Strava, mora vratiti tu čašu. Mentalitet nula, brate. Pozdravlja se Čiko slobno, znaš da mi Christmas, stradamo. Christmas Vaskrs. Aj, vata mi. Aj, jebala te pa. Mare se seli, mi mu pomažemo da prenese sve stvari. I evo sad smo se skupili ovdje. Vidite, čekamo da nosimo gore. Ima još jedna tura stvari, ali šta ćemo da radimo sad? Idemo. Ogledalo, stolice, ormani fini, ko hoće, nek izvoli. 100 dinari, 100 dinari. 100 dinara, 2 para. 50 dinara stolica, 2 za 75. Nema kusur, 5 dinara će 80. To? Pa malo pre smo ga našli. Šta? Ajde bre, prošli bre malo. Jao! Unesi ga, be. Trese mi se noga, manje. Trese se znači tu. Spuštaj ga. What the fuck je ovo, Teorić? Molim te. Šta je uvrijed? Hvala što ste gledali, pozdrav ovom klipu dobija Matija. Ako ti želiš da budeš pozdravljen u nekim od narednih klipova, potrebno da lajkuješ, šeruješ i da se javiš Macama u DM-u na Instagramu. Imaš dole oficijalni Instagram Mace Budi Lud. U deskripciji, ajmo sad svi bacite like, share i sub i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ađo!